내가 치시지게 차디어 제가 아니 걔라 근데 정말 직접 촉고 쓰고 있는데 저번에 항상 약본을 쓰고 있는 아니 가지고 내가 안다 된저로 차디어라 디하고 계신분이 당시에들 하라도라는 가지고 있다다 슬라이드스들 the sentence lada the sentence lana ngazugi pege thoni kha shigo relana jeba yangna sikdup lani de ko chori khoa de yomare sentence lana jeba yangna sikdup la ani tigi ta dishi do gyawa de jina and diri tanda next slide de yes digi sentence lana kha re la de jina it's a group of words that gives complete sense is called sentence. Pelelo mani diora. Tila khan logo relana manzuki mingsik kyang ba diora. Yang na sik in the mangbu chi ya duni ya chok ni ani manzuki thye to thwe ji yora. Dila ani manzuki khale relana sentence lagri. Yang na sik tup lagri la. Sik tup se la de zambala manzuki sik kyang ba khora mingsik re yamina sik khande na sik re ya du and samanya bole janni chik sore jina and dinni shine sikrup chik tentuda sik ko link to agende delani khalegirelana sentence like inji gi thone a group of words that gives complete sense is called sentence laso and nganzu gi dango gela ji gi thotisa as in lan mangulesa as in as in lan khan lagore la sa onde khan lagore la na look at the following examples like that perna lagya undila mazugi as in do lagota and dila khalere ta nigi perche khashi chik thuye undila sida le look at the following examples lada example thangbo dikhar to lana a di khang ji mazugi perche thugore lana siktu yangna jeba lengi diga ji siktu khade roji re lana sentence ki example dikha rahe sure ji na a the police caught the thief lada the langi di khagari police langi di khagari caught langi di khagari the khaga thief khagari da sik mangbo mo khoran so lok la mingsi kyang ba chadu da khoran so ina dit sangma ya duni ya mazu gi khoto to de khan chung so police ki kuma simsular nyento pa gi kuma di simsular ra de gi ta sik tup chik chasa ani niwa de la khare his sister is a teacher kogi aja di gigirita la ja onde his sister is a teacher his langi de ngonju gi pronoun chaduda sister langi de noun chaduda khali is the a the la the article chadu a and the langi de article chaduri teacher lana ya noun chadu entity ngonju gi mangbo chi ya choni an ngonju gi sikdup se da onde la an onde ri ra example his sister is a teacher lata see dikhare Rigzin lashed him doda Rigzin ge khol chik chauji shu su la ja ta no ji dongba la shu ya mena kho shu da ya Rigzin ge shu su la khol lashed him la sa and sik de ngjo ge khadina hit lan la di da he punched him and any mala nam ji ge shu su la ni khare lashed lan thangi de pheje tang na ji thangi khali jang na chokro tang ura Rigzin lashed him. That is a Rigzin ki kola shoes unlerta. Damja shoenari, teja shoenari, undela kodugoria. And next page dila. Dila nganzugita tikdup yang a sentence la gota law. Joba. Ta nganzugi joba dila. Yo ta kechashi ni. Joba gi nanglo la nganzugi kechashi ni kan changurela. Joba suela kechashi ni. Nenga chashi ni kan changure. Sure jina. There are mainly two parts in a sentence. And they are thangbo dikhan sanggo dolana subject any subject the predicate like the shell marlo gelang jela ngonzu ge deshe and the deshe lira subject la da thangbo de la subject sanggo ri la and you de la khan sanggo re la na predicate sanggo ri la subject la na khan lo la na ta chik ngonzu ge keja shesa gi shiji gora thangbo ne la suyu kor la shigdo khan ki kor la shigdo u de la subject lan ko ra predicate langi de khan logo re la na khebar juche ta khebar juche jora mi de ko la shisha sa diri de ta shi disha ne khan la be jela undi la khare predicate la che da ngonzu gi sentence khadi se ne ngonzu undi ni ne bar do chang ri la si ko la shi gi la na subject ani undi si ko la shi gi de ha ko de na jela khare undi ko la khan la be
lan ya undi la predicate la da undi ni sikdu studio nari jobai studio nari undi ni di nebar do changori ani undi keche she chador ya sentence kaji ani undi next desidera tangbo de la subject la sa tang gi subject tangbo su collocation la jora undi subject la na khare la na the part of a sentence which names a person or a thing we are speaking about is called subject part of the sentence la sa subject la na khare la di zambala subject la di ngonzo gi thoda mi chi khangsa chi gi ko la ke je shigyo nari chala chi gi ko la ke je shigyo nari ta samthiru neju su ko la shigyo na undi la ngonzo khan lag rela na subject lag rela subject di ngonzo gi sentence ka ji chashi chi rela dina ta ni gi chigyo de la la and read the following sentence da ani gi anda wala page se yo chigyo de la sida la ta ngonzo gi page khan thi do la na thangbo de la the rose is blooming la da dina ngonzo gi ke chashi de khan ta go rela na anda ngonzo gi subject di ke je shediora subject la di zambala ngonzo gi su ko la ke je shigyo undi ko la ri la sa ta ni gi page thangbo de la gela krant sinata the rose is blooming la di zamba su ko la ke shigdo la na ngonzo gi rose ki ko la ke je shigor gyase me to ki ko la ke je shigor ta wonchi gyase me to de anda shar desha la cha wonchi ni the rose is blooming la di zambala jeba yang na siktu yang na subject the nang khare sentence the na la ngozu gi subject de khan cha de do la na ke je shesa shi de khan cha de do la na me to di cha de rose lengi di cha de ra ta niwa dina an old man is crossing the road la sa mi gembo chi anda langa di cross chi de sha langa phari du ro de sha la ja ta ngozu gi ke je shesa de khar do la na mi subject de khar do la na dina la an old man mi genko di la ngazugi ke sheda shidi mi genko di chasa undi ngazugi sentence ki nanglo na subject di old man di chadio sumba dila sina the barber injured the man ta gela ki ta mangche ta ta shaura ta lepta shaura undi di sama khalu to la na yamare ta guri sidi za masi bara ngazugi la ani undi la gorda the barber la di ta sharni di khol masi sha si so do da undi ngazu thangi di the barber injured the man do da masi so la ta ngazu di korsu ko la shi do la na barber ta sharni di ko la ki shi da ani shiwa di la khare na Hindu sings a song la Hindu gi shi tang sta la ani Hindu sings a song la za dinga su ko la ki shi do di sikduk di gi nanglo la ke je shesa shi di sur do la na ngazu gi subject di sur la na Hindu di cha ja ra undi ri ta gela kindu si u cha re wa mena ngazu thiwa thi la ke je thi sho undi do ri ta je la next topic diri predicate le da ta thanda khala so la na ngazu gi sikduk gi nanglo la ke che shi ni yo ris joba su di zambal ke che shi ni chang go de khare la na su ko la ke je shi ge shi de ha ko sana ta ke ja kha shi do undi ko la ni su kha la be do da undi kha la be la jo ra undi la khale la na predicate pyoge ethoni shure jina kebar juchi ta ngozo kebar khan juen be do da kebar juchi la da ani undi la inji gi thon na dishi de la khan ja na the part of the sentence which tells something about the subject is called predicate part of sentence la du sambala khan la na ngozo gi sikdu gi nanglo la ta anda ngozo gi ngue sime di ngue sung sara subject di ngue sung sara subject la du ngozo su ko la ke she me ngo sung sa de sambala ta undi ko la khan la be la di la ngozo gi predicate la go ri la ta di siu sue la ngozo gi khare la na and perju din la sida read the following sentence like the sentence is sida la ta ngozo sikdu se yo de sikdu thangbo de khar do la na the delivery man is at the door lar khalo bole la na ta nganzo gela on sama thingsa Amazon da Flipkart da mangbo ngora an jongma indication ona the delivery man is at the door la ja kheran ki godam la le sa du da la ja chala kingi de hu de Amazon delivery man is at the door la de samala Amazon gi chala kingi mi de le sa sha la gor godam la ya hu de do indi samba khare nganzo gi sui ko la ke shi gi do la na yamare subject di khan cha de la na delivery man chala ki ga lingi di ko la ke shi sa
Ine ya nganzu gi shiza di ngor sung sa jela di ko la kha ler do predicate di khare la na kyo godam la le sa du da le jo godam la le sa du le de la khare predicate ler ta sikdup di nang la subject di khare delivery man predicate di khare na go du la le du le jo ra un di predicate cha de nganzu gi kebar ju she di cha ra un di ani nganzu gi perju niwa de la khare la na the city of Varanasi is very beautiful. Khalerna manzu gi Varanasi ta gela on mangche penyu yirra. Mata dunyu me da ya ta ni imagine jik chin la sharra. Varanasi lengi sacha di hajang gi zidu demba jik ridu da la ja penin jumuri shala. Manzu gi subject di khancha deore la thanda manzu ki je shesa shi di khare. What is the subject? Ladi zambar Varanasi di manzu gi subject cha deo. Ta manzu gi predicate di khancha deore la na sikrup digi nala predicate dikhancha deorela na te ziduk demba risha lasa khepar chik josa khepar juse gi dadila ani ngaje khare predicate ler ani Varanasi is very beautiful lada the city of Varanasi is very beautiful lada ani ta ngaje sikrup sumba dela siwa de jina the ladder is very long lada khalu dol na ladder ladi samba gela gi thangi de shemba chilo pe lelo da ani de khare na ngaju kenza ya kenze un zo kenza namji stairs logo marta ngazo ki building nanglo le yen khomba kyan doi de marta coconut ko du da ende ka san ngazo kenza ji shagi shing ki kenza enare cha ki kenza enare un de kenza de la iji ki thon khare ladder le tara and on the ladder is very long lada ladder the pairing budular kenze the pairing budular tara tanganzu ki keje antanganzu ki siktu ladi chambala subject akhara sentence digi nanglo la subject dikhardo keje shesa ki shi dikhardo la na manzu ki kenza di ko la rida and dila predicate dikhare la na di ko la jeba khan lagdo ta di ko la keje khashi ki dola na very long hajangi ringbudu la di predicate chadyo subject la and the gela kyundu tashime rewa yudara dinde rojiri ta ngazu gi sikdup sedi zambala subject da predicate yoris ani subject la de zambala ngazu gi keja khan shembe undi gi shida de la suyu ko la shigi do undi che an dila dishe chi gegra ta mi de rasana an undi ko la dishe ga de la predicate lore ani nebar to subject da predicate langi de la jeba khande chik suyenari sikdup khande chik suyenari subject da predicate di kecheshi chik cha de real sentence la let's go the next tangazugi noun ta gela ku pyo bu khonyu indir zindanga indiga ji andani se ri lara the noun la do ta pronoun la do ta adjective langi de mangbu khosari la khashi shingo ya khashi ya khoni ta azi khande na do da nga ni ma indi chegu da indi do yur ya nga do anu chin nga ta trinye lel hawo ngang ni la be chi khapshi chi ra tapena noun lagida ngazugi sentence sudi zamba thagine la ngazu gela ngazu hagosa Rigzin is very beautiful Rigzin is di lodi zamba ming lauri is laudu the laudu ani beautiful ginsik chi gaudu ra and Rigzin yuk desha lodi zamba Rigzin is running lodi zamba khare ya mingsik chi du chajik chi du ende roda tin sama dunen ngazugi sikrup chi sugora ta ngazugi di chajik khare Mingsik khare dinde la khan lagor na noun do da adjective do da de lagor da ta ngazu gi chigzin yi ji do ra thangshi de khare la na ke cheshi ji khare la na noun ning de cha the noun noun na khare la na ngazu phege thoni mingsik maki gu minga ming thai ki gu chi ga chi mingsik ta mingsik cham tembe na me ji ra de la inji thoni noun lo mingsik tembe nami zamda ji gana gela kiran juta nenga de ha kugu ji ra chebo ji de tambal zamda ji gana ta ya yama the ho mi sama ha ura ta dina nami de inji ki thone the noun nei de khare na ming zam tembe nami ritara ming tik chi po tingor ta inji thone sure ji na the word that denotes the name of a person animal place or thing is called noun noun lana kha logo re lo de jina mi ki ming yang na simji gi ming yang na saja gi ming yang na chala indi gi ming te changma la noun lag ri la ta ming jam yu gyu jik da on de changma gela kyun noun ni shat ta ming
ming chiklena ta nga zugi sero tang khasero tang chidola nga zugi perje di jarera perje di sidara la sa thagi nyala mi ming saja ming simjing gi ming chala didu sangmala noun la go ri la sa perje thangbo de la sida pena sheshana tenzin do da rigdel do da rixel sonam john ente do da won sangma khare mi ming chik cha deora kangsagi ming ge chai 인시버리 키셈제 된절에 양어도 민타도다 신두도다 까두도다 인도 뭔고다다 뭔지 참마카레 나운리다 아니 비 먼저게 다 셈제기 민 된저게 아니 나운리라서 앞에나 생게도다 lion monkey dog cat dragon 게랑 어저디 안데센 라샤과직데 lion 생게랑 어저기 lion 라우더라 lion 라나 아니 어저기야 pronunciation norwa dojigira lion lion unjiro lion de hanima chinjiga mangte legira o chimbodo lion anya mi de gimushida jele yakoshin tedi zambara lion disha the lion king doda manjogi endo lion lautara lion marta laso ani nganjogi sikru sumba de dona tapena lasa sajagi mingela ani sajagi ming denjole noun logori lasa and Tibet lato the India, China, Canada, America, England, Germany, France, Khan laneta one the sama kare noun rita tangozuki noun dokto ya dudeji na mingsikri yana ming something be namiela noun lagris and ming something be namiela khan kan sigolana mi ming simjegi ming sajagi ming chalagi ming ti samala noun lagta lo let's go next slide de noun la yewa khajorela na noun la yena sumyorta there are mainly three kinds of noun noun la sumyori la yewa khang re la na thangbo de la proper noun niwa de la common noun sumba de la collective noun proper noun la na khan la gore la na hojugi ngming thonga na ro ngesa nge makhigu minga ming ngming yang na ming thoma ki ku mi khase mi ma ki ku minga ming ro da la khortu mi thegar mi chik la ra khoya chik la mi se ki chik ma ju chik la ya mu ming je ra won de la ngming yang na ming do cha sa common noun la na tang ju ki common la na jiong do je la ko da won chi ni common noun la di phuge thone kha shu go la na tho ka ya ta kya shib ju sa kyu ma ki ku minga ming kyu ma ge ji ming ji kyu ming yang na Chiming sapada pa eda chaki guchi makigu minga ming chiming common noun nadu tambala kuming ke la chori yana chiming ke la chori collective noun lada collective noun nadu tamba collective lana collect lana pesha ya du lada collect chi tab ya du lada ya collect chi ro collect lada ya du bodo chil khoda undilan collective noun lana ani phege tum khashire duming phausa dada dashi du sa du makigu minga ming duming 야메나 지든 티몽와기 민지어마레 다시 주트나 틴 만나로 몽가 몽와 틴몽웨 민지어라 아니 간저기 혼들라 collective noun 다 noun 라 요숨 두라사 숨니 카레라나 proper noun common noun collective noun 안딜라 비게ton 가지 카시레라나 뉴밍 야메나 믹세기 밍라 믹밍 야니 common noun 라 규밍 야나 치밍 로지라그리 collective noun 라 듀밍 양나 아니 투몽의 민도를 따라 next slide tam phege to ni go se sara ta inji to ni lelo ta next la and the next slide bila deshe do tang ngon ji chik chik simne deshe degra ta 당번이 la noun 당보 예었음 나네 당시 de khare la origina the proper noun leda noun proper you do ngoni sending noun do ende do la ko ta khare la na the name of a particular person or place is called proper noun. Noun gi nanglo la mingsi gi nanglo la saja gi ming da mi gi ming chiora mun de la nganzu gi proper noun le ta noun na la thagi nyala nganzu khan chi lo sa semjeng gi ming saja gi ming mi ming chala gi ming nyobo gi ming de la changma noun le ri la sa the proper noun le de chambala yewa gi thangbo di khare la na particular mi khangsa chi gi ming yang na saja chi gi ming yo mara un den la proper noun le pena cheshana
example thangbo de si da ngai saje gi ming thor da place name of a place Japan Switzerland Germany Pakistan do da yamina ming do shao de jina name of a person particular person khangsa chi gi ming shao de jina jo khangsa chi gi ming ra Ravi khangsa chi gi ming ra an mazu gi Narendra Modi langi dina khangsa chi gi ming ra won de na shi ani mazu gi si jong lop sa senge ro da won de sa ming chik chik da won de changmal khare mazu pesen dil simni kha shing re na proper noun la na kha do la lagi re la na khangsa chi gi ming yang na sa chi gi ming la mazu gi proper noun lagi ris la and next slide je na mazu gi khare la na common noun ligda. Next slide, please. Undila common noun. Lasa. Common nouns lana khala gorelana the name of every person, animal, place or thing of a same class or a kind is called common noun. There. Pena chashana tanganzugi pena thanguni la khora thegar nganzugi deshi madene perju de la sidara and deshi lel haju doctor ladoda dumra ladoda pupil lado doctor lana khan la nganzugi amji lagra amji lana chiyong chi gi mingri mashi amji gi nanglo la ningi amji khagayori amjo gi namji khagayori lowa ga ji khagayori ra kha kha da rugo ga ji amji khagayori chejang nganzugi amji lan chiyong chi gi mingla sa common chiming la de sambal common noun do chasa pupil la de sambal khala gore la na nganzugi lothu de la gora getu la nganzugi inji thone khare pupil ke lagri students ke lagra lothu la machine ya lothu de jing mongbo ra pages singi de lothu ri ya nganzu tholop la do ne yigi jangi de ke lothu ro ri ya mena nganzugi khala sedan jangi de ke gigin chi gi la gora ta sedan hundi ke lothu chi chadu ra wa chi lothu la chiming chi ri ra ante na lo misuka ne ta misuka ne chik simla de sina manzugi lobtu tenji sonam khala sui jangi ede do yamna lobtu tenji sonam thanda tholop lorim thangbu che simba lede jambal khancha sholana ko dichar de khare manzugi thagine la proper noun cha khangsa chi gi mingla lobtu chi gi mingla sa thanda de manzugi chiyong ji inde jamba sui me she thong da student la ri da la ri manzugi yopor la de thongba kimje la ri da ani gyalkhap domin na so yorde ina manzugi gyalkhap la de jamba yan chi gla du sha da un de la common noun la ta che da manzugi khartu deshe la sina lel ha ta the name of every person lasa mi thangma do emina simje emina saja or things ming the mi ga ta chala ming da thangma ya dokdo chi category do jinin ta na yewa che gi do ne dang yu yu mara hunde thangma ya din ming chi ta sha ra hunde la common noun le and next slide ta ngzu gi noun thama dikhare la de ji na ani collective noun the collective noun lasa collective sorry collective noun the example la khare la na ta gela kindu di do thongur te ina phege thoni la na pe capacity do ha gurdara thagine la common the example la chiming do la da gyuming thokai da ke shu kyu sa gyuming yamena chiming sabata pa da che gu chi ma hi ming aming chiming la da collective noun the example khare la na duming hosa da dash du sa du maki go minga ming timong wa yamena duwe ming do chila khodur dara ta pena shashana dinala inda da herd leda HERD herd yamena flock FLOCK lenge example na leda ngaju gi thama dela sidara flock ledi zamba ngaju gi flock lawada phige ton khalo lana q logor khangi q lo khogorelanta flock of sheep reluk denzo kyuchik du leda unde zora flock lawa zam ki khare lana ngaju gi ta reluk do da ide yamna mangboji cho dewaji lo khoju ta collective noun flock family leda nangmi lede nangmi nanglo la sur ta ashang agu ani di sama da won na she flock collective ya dun ya ming klasa inde do ta ngaju diming do leda and the name of a group of person or animals taken together and spoken as a whole is called as collective noun lasa
이필레 로리로 게라면서 답변아 되니 카세로 당하시들라 게라긴도 다 군전도 페어다지나 아니 야가도 군전다 아니 피디다 방아저기 부게티야 부게 라지다 마카르나 메토 망부지야 뒤네 아니 먼저기 야 피야 메토 찍제요 마라 메토 망부지 뒤네 야 푸디 잠발라 bouquet of flowers hausa bouquet la example mangse chik diwa tingor kham diure la example me to mangbu diyo la bouquet la mazuki bouquet chik te da ya bouquet of flower emena mazuki dimi mangbu ji ya du sha na mazuki khala le bunch of keys bunch tok mangbu ji ya bunch of keys ani am mangbu you na bunch of mangoes roda hunde mazuki tok inde da collective noun du sha de mangbu ji son du sha de la collective nouns there la so tang an jagi noun na ta mingsi ani mingzam te bename di ta digas to chi la next slide la three log se pronoun di ta na an jagi noun jangra noun la di zambala ta mingzam te be thang na mi yang na mingsik la da pronoun le zamba ta da nganjagi noun yori ta thewachi khan le do pro lenjik le da pro lengi thewachi le da digi nganjagi thenda khare la na pronoun le zamba thenda khare na mingchap ming thagini la ming ka ji chi porta ta di khare la na digi chap mingchap la mingi chap la na nganjagi thangi thigyo thangwala pronoun le da ra ya mena chap chik chap chap saki gu chik chik nganjo chik chap la gi ya subject dedo oededo ta pronoun la de ji na khari la so nganjogi ming sab doji ri yangna subject doji ri digi sabla ni nganjogi thik shamba lura onde to noun gi sabla ni nganjogi thik shamba lu di zambala pronoun na chetraya ta pronoun na dishi khandi do la de ji na pronoun ka ji the words used in place of the bound la gela typing mistake chasha the bound martala noun noun to avoid the frequent repetition of the nouns are called pronouns pena chasha na khando lagdalana subject lagda ngonji ta noun gi sabla ni ngonji tik shemba thangi shemba ni lura hunde la pronoun lo da ta lu gwe gi gyoba gyumse je kha chin thore la na 먼저기 나온지 말해 고네 라디나 아니 식 잠잠 게오다 식 링구차 등이로다 아니 고네 지 코테나 가서 념난 리다 딜라 아니 먼저기 좀 뒤다 야고메 따로 근데 나온기 찹라 밍치디기 찹라 아니 카레라나 식 찹인데 밍찹인데 셰바 몽골루에 탑시다 for example 테나세샤나 디날 시다라 example him doda her yourself himself, other, their, own, whom, why, both, either. 된저다. 된저 창마 가래라는 건저기 나온기 찹라는 건저 직 된저기 해견 딜루초다 햄바겐 요마래 햄바겐 in the sense 온디 찹라 루초래야. 제 안이게 페이지로 센정오라. 안다디 pronoun 나나타 가래라나 된다 조 랭귀지 가래라나 건저기 manzugi noun mingsi de kyan ne kyar do gone rangja mali re chidula an sik de sawa thonga chidula na manzugi sik sab shemba lura den zola ndire pronoun lur ede penetration ani andara swishaura both la da manzugi both thama dira sidara both both la da ta manzugi noun la da jina Thadin and Thamu went to Mysore and lardara ya ngoni china Thadin korani ko lo gone line thagine khala sonana nigi Thadin and Thamu went to Mysore la sa Thadin dal Thamu Mysore la doris la ta ya Thadin il Thamu ko lo gone larda and Laura and Thadin and Thamu ate Domino's pizza larda yine the gone chagda Thadin and Thamu went to Mysore and Thadin and Thamu ate pizza and Thadin and Thamu did shopping and Thadin and Thamu went to Apple iStore do that. And the Ladisambala can't think with all another. Mean gone khodi do that. Thadin and Thamu, that's Shima mad like you.
Wonde roji kuen de lida, wonde kuen de male chido kharelana. Hajun and Hamo went to Mysore and they both had pizza. See the screen like la tujina. Wonde dorita. Hajun and Hamo lodi tamba khare niga miga ji ming chasa. Teginyala miga ji ming de sama khari la song noun re la sa noun. 아니 pronoun le khalna ngzu gi mingi chapla lu de chik de gone kyab gone rangja pyeje ma tang we chedula ani ngzu gi ming chap chik lu da ta oni ming chap khan lu so la na both lagi de ming chap chasar korani chengor both le de sama korani la thenda de khare both le de sama la korani lan khoda won chin ta da how do and how mo one chin la go do chotara how do and how mo went to Mysore how do and how mo Mysore doris 아니 코란이 피자 사리 라사 야메나 운디리데 코란이 라디sambal라 보드라 코란이 피자 사리 라사 땅 얘기 기스 프로나운 표제 당당 마신 거지나 니 칼레라나 하드엔 달하모 마이솔라 도리스 하드엔 달하모 피자 사리스 난다다 고네 지글리다 운디 뉴디셔거다 먼저 운디 틱 촉부 당하시더라 아니 프로나운이 표제 당 거더라 라소 the next slide Wonde dori. Tang zegi pronoun la yewa khazu yorela thagine la noun la yewa khazu do shuwa de na thagine la yewa sumda manzugi proper nouns common noun and collective noun da the nangshi pronoun la manzugi yewa khazu yorela na chidang ne chir yewa nga chigor da lo chir yewa la de ba khe nenga haurang chir yewa nga chigoris khan re do la shuwa de na thangbo de la personal pronouns Niwa de la kara interrogative pronouns, Sumba de la demonstrative pronouns, Shiva de la relative pronouns, Ngawa de la indefinite pronouns. Like that. Tanding also give Pigeton a lot of personal pronouns, like the personal pronoun, the Disambala, Kangsa gi ming up lower. How's that? Kanga kang, saka sak, Kangsa kaki guki, Makigu minga ming tsap. Personal pronoun, Lanang also give take our Putani. 아니 강사기 민첩 라고더라 interrogative pronouns la de niwa de la interrogative pronoun la de zambala kharelana tiwegi subject tiwa tarada takigu ti wa akigu yi tiwe chapa sakigu tikati to ya tiwegi subject dojila ani ngajiki interrogative pronouns la demonstrative la de zambala ngajiki jidane tyo dojila la demonstrative pronouns la de la kharelana mikten sel shegi chunche la house chunche ngonzu gi mixi mongbu yor de di ya mixu kan ni ngonzu chi ko la gya ma ki gu mik da mikten sel shegi ani chi chunche chi de yang na thangye de ma thak be chapsi demonstrative pronouns na tha sanya da nya tha ni au da sa de ma thaka thak pa ki gu yi an chapa chap sa gi uchi ga chi demonstrative pronouns la de zambala Kangi demathawe subject with the law. And relative pronouns like the relative pronouns like this ambakhala sugar and delde get subject. How bara the datum with della del saka the gara the da agi delde sapataki wutikati relative pronouns like this ambala manzugi delde subject dolagori and tamadela indefinite pronouns like this ambala manye be subject. Neba the manzugi think keba to neba lira. Yine ani dila kharela doksho indefinite le da definite law de jina nga jong bo nye sa nye pa ki wi nye pa do ji la chengor da ra indefinite le di samala ma nye ba ma nga jong bo nye sa nye pa ki wi ma nye be chapsi la so undri ma nye be chapsi chasa ta nga ji khar dol na pronouns la yo nga theory personal pronoun interrogative pronoun demonstrative pronoun relative pronouns and indefinite pronouns and this is some big shuna 강사기 민첩 뒤에 subject 양나 탕이 데마탑비기 subject 아니 딜제 subject 양나 아니 셴바 탕마데라 망예베 subject 사라
딱 먼저 찍찍 첸도 아니 디에 다 디가 지 topic 데 드리 니마치도 타마도지 로 게라 좀 많이 봐 그래서 당보데 personal pronoun 레다 다 타이니라 personal pronoun 레디 잠발라 칸 라고레 라솔나 강사기 민섭 라고리 라사 강사기 민섭 라사 personal pronouns are the words which are used in place of proper nouns are called personal pronoun 타기니라 ngazu기다 디랑 할라서 ngazu기 책디 proper noun gi 탑랑 ngazu기 표제 땅나 아니 ngazu 디라 personal pronoun lagri 라사 디랑 this much years old Sonam Hamo is Tibetan Sonam Hamo is studying and the lotism but gone Sonam Hamo chaduda wonde maimba he sabla kharilana my name is Sonam Hamo lagra and jela khare an ngai gi lala I am studying lasa wonde Sonam Hamo ki sabla ni khan chu sonan I dan chusa emena kisi mi shamba chi gi ni ko la lagyo na her in the son she the Sonam Hamo she is Sonam Hamo like she and she studies here there and khadi na hunde ta hunde ra thegin lang ju din la sa screen di ta personal pronoun lo di sabala and nga ju gi hunde gi purchase di dara example per na ju khadi do na I singular mangji da nyungji gi ko la da nyungji la ke kisi mi chi ko la ke shi ko na la sa ni bena my name is Sonam Hamo la sa I am 26 years old like that lo ni shutsa chu yi like that ani inde negi di I like the subject chasar personal pronoun chasar khanchin la na negi Sonam Hamo ye ming la Sonam Hamo yis la sa Sonam Hamo la sa yang gone Sonam Hamo lo ni shutsa ru ri la ni jim la mar ta Sonam Hamo la mar ni jim undi sab la khachu na mo do da ngarang gi dishi jogena I do da undi shamba mi shamba chi ngal dishi jogena mo la ra mo sab la khala mo la iji ton khala da she is 26 years old. She is doing this. She is studying. She is teaching. Ito do da. Undi sabla. Singular dana yungti la ni I do da. Tangi you do da. He, she, my, mine, yours. Ito do tse da. Mangzi la khai re la na we, you, kenzo, nganzo, konzo do da. Kyorangaji. Ito do undi zo khala na mangzi kungto la tango la. Undi di nganzo ki anda personal pronoun kaji susu gi ming da michi gi ming da saje gi ming gone like sabla an undi gi sabla ngajo gi thangi den zo do I do da you do da her she we you do da undi zo ri lor so next slide ta personal pronoun kaji ta niwa dikhare la na yo the pronouns kaji yo niwa dikhare na interrogative la na khare la na interrogation do theory lo dis makhala ko lo thiwa tang theory ta la je ngaji police ki thiwa tang theory interrogative lo thangi di thenda chi bo la ge da lo anta ngaji gi interrogative pronouns la raji na dila khare la na ngaji gi ta thiwa ga ji ko jo the pronouns which are used to ask the question thiwa tang ge for example pena shashana thangi khandi ro fi tang what lo dis ma khan lo gora undi khare na khan la de ngaji thiwa ra who lo dis su do da undi thiwa ra when la dis mo khadu do da ya ani whose la dis mo su ga ji ra do da whom la su do ran lo da which la de khagi do da undi ro where la de khawa why la de khanchi ni do da gyungse ro undi do sama khar la na thiwa ita thiwa ri da undi gi thiwa de la sabla pronoun first interrogative pronouns is mo khadi na thiwa gi sunje gi thik din zo la gor da la what, who, why, when, how, why, and on some of these theories, and you adila. Tibetsigra, the interrogative lana, then you adila, sumba de la carlana, demonstrative pronoun. Sumba the demonstrative pronoun ra, demonstrative pronoun Lodizambala Tagi Kala Warlana, tiny dematabi subject do la or lasa, when they call on
The pronouns used to show the particular person or thing are called demonstrative pronoun. For example, demonstrative la the demden chiwa la ta demden kha chiwa la de onzo ki mixing chik simning onzo demden chiraya. Pena shashana ta onzo ki pejen denen onzo yapo shingir dara sida thangbo de la. This picture is very beautiful. Par mangbu yorte mixukani deep par the penny mududa la ja khwa de khan par mangbu ne mangso ne chik dam ch khoda munchi ne demonstrative pronoun de sambala used to show particular person particular la de mixukani la ordara ta munchi chala mi khangsa chik yang na chala chik mixukani tyo de la ordara. This picture is very beautiful la de sambala picture de hale ni mududa la ja par di la de di ke de khar la mangbu ji yene de ne chik dam ba de tingida di la or. You tell him I'm going outside. Kran love do that. Khan lower lana machilo dress call love do that. Wounded to lower the subadilla. The book where I have kept is not there. Yiki taginela peja in the lopti in the caution chala kagiji in a mare. Ye caution of the tagi de la shine there on the time in do leisure. Lopti khagi koleshi da mixukani thagi lopti chokse gar shajo inari undi saja khol shaime undi gi thab di kor rang ki shida undi mixukani chikshi gi na undi la khare demonstrative pronouns the law. And next shiva dikhare lana relative pronouns relative pronoun lo de sambala delta subject dollar da delta lo de sambala ta ngonzu gi ni chik dewa yeba tingora ta khan juba ni nari sikdup ni nari only ni de dewa yeba tingora. And the words which join two parts of a sentence and refers the noun used earlier in the same sentence is called relative pronoun. Ding anzu ki thangmun yela perje sidara ni jargo ta sentence ni jargada ta anzu zoro la gela ani gela khen sa ni mashuras. For example, this is the student who studies hard. Ye khan lagu dolana ni jarsa look true di look ya shu jangki dula who studies hard. This is the pen which you had given me then you would kran gite ju rida and the dog kran kisso gangi di yegi kiridalan thongso da manzugi sentence kaje part ni diyo mare ya tu go dila tu da which la vegetan samala ngaji tik de tu da the dog which bit you is mine da kela kisso geje so jenge de ni kirida do da ya. And the girl who dances is my sister thagi pomochi she thama so la ja woni ni gi ajari da la ja woni ni gi pinche ri da do ende do woni tangi de dewa ya tingi da dewa han tik tangbo de ni woni de hazu dewa ya tu delta chikten do honde la khare delta subcycler la and next thama de la khare la na thiring ajugi dajugi thama de khare la ta indefinite pronouns la indefinite la disambal khare la disam manye pe subcycler sa manye ba ta khan yigmin do la de jina sida. And the pronouns which refers to the person, animal, place or things in general is called indefinite pronouns. For example, any one of you can do that work. None of them help me do that. Indefinite lana khan tingore lana ta manye baji tingora ta manye ba de thang manye ba gi yungsigiri khandi ne yungsi da pena session niwa de sida none of them help me la to khonju suya ngalo ro ko chimasu da ro da konjugi suya ngalo ro ko chimasu da la ja hondi ta khare manye be suya khonju lo de sa khare mi mangbo jik de sa ngalo ro ko chimasu la ja hondi indefinite de manye ba thangi chane manye ba khangsa suyi ba ha ma ho do ri da wanted to indefinite manye be subject da. Any one of you can do their work like can suyi na lega de da shit ho da la ja konjugi hondi lo da raya. Few of them study harder. Mangujing nani kashi jigi yabu jangu dado kashi wanted to la ja. There are some students in the hall. Manzugi all nala look to kashi jig zongsha la ja.
Undi la kare manye be pronoun subjects da indefinite pronouns. Undi ta ngo gi pronouns nga di sing cha do ji ri ti lopchen de na la khang khari do la na personal pronoun da di khangsa gi ming cha interrogative pronoun da di sama thiwe gi subject demonstrative pronoun da di thangi dema thakbe gi subject and jela relative pronoun da di delde gi subject and thama de la indefinite pronouns da di sama la mangi be subjects a ane undi ris ta diringi taju grammar english ka grammar di digas do ri an sama go so re wa go ma sine tiwo ti show jela thama de tiwo ti and the law